voini marchin ni kumsang ni somni paruk thotan ni ania in zawain chibaile vekule Iran Hruaitu thah ani le ta Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei leit thak tu ta na Iranina anruat leilok zo chia Ayatollah Ali Reza Arafi kumsomruk paruk mi chu Mossad commentary in Israel Defense Force airstrike wanga aboral thonon puang le ta Masehi mainstream news a confirm alani lauthung Shia tongin Iran ex-president Lardak Mahmoud Ahmadinejad kumsomruk pakwa po nimin lama tha aloni to bokani US President Donald Trump pachuan Iran raldo na longlian pakwa lai chu tuipui chunga anti pil thua soi US President chuan Israel nen Iran an beiron na ni na Iran raldo na long pakwa tuipui chunga kan ti pil ati tuichunga sipai an mun pui headquarters po kan ti cheto a raldo na long dang po tuipui chung mong pha kan thon thak sak vekang ti in US President Donald Trump pachuan asoyani US Israel ramin Iran an be chhunzawm zel US President Donald Trump pachuan US Israel Iran ram andona Iran war hi cholkar li chung a o theiti asoya Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha ani thule Iran ram point hi annem nge to boka nimin pathiani khan US le Israel sipai ti han thapui tho in Iran ram hun sang sangan beya an bedan kim changle engtiang takin nge poyan wa khoi ro shiat le the alani lo heti la hian Iran lam point be ron an ni na hi an lo se pui ro do tlok tlok bi khau lawa Israel ram le Gulf ram sang sanga US military base te chu missile mangin an be ve ngal chat boka US le Israel air defense system 10 an lo ka thak man lo engamu sa chuan an bituman ka futi nem he ani bok nimin pathiani chuna anin dona chanchin toy chu hetiang hi ni US military soidan chuan Iran ram in doni ni na hian Iran Revolutionary Guard headquarters an bom chiat thuan soye Britain France Germany te chuan Iran ram be na hian US tho puyanin pe reng thuan soye Pakistan rama thunge ro chuan Iran ram chantu pro Iran khopui sang sanga kongan zo a tharum thona thlengin anjinga mi somni panhi te chu tha an ni Prime Minister Modi a Israel ram Prime Minister Netanyahu abia a indona chuti top thuai trula ti thule remna kongzon tha ati thuwa shil India ram Jammu and Kashmir po Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha do lo na kongzo hwai hotania boina thlen thu don anilo US hian Iran ram chung ka fu antum target sangkhat an ka fu thu American military chuan an soi Israel hian Tehran chunga Gandhi Hospital an bom fu telbok Israel soidan chuan Iran sipai teral rel na mun command and control center mun tam tak te chuna satakin an va cheu fu ti an soi Trump chuan Israel Bahrain UAE ram Hruaitu te biak thua soi Iran missile Israel air defense system in an lo ven man loin a den fu wangin mi pakwan thia chin shat loin mi som pakhat anom bok Iran state TV station chu bom chan masak tumzinga mi ani Iran ram indona long pakwa Iranian warship ka pilani to ti Trump pachuan asoi khovel ram sang sang tho na sang tam tak he indona wang hian flight cancel ani Trump pachuan Iran hian in biak an du ati Oman ram point Iran indona ti to pan du ti thuan soi Trump pachuan Iran ram be na wang hian Iran ram Hruaitu mi poimo mi somli pariat tha an ni to ati oil thit film lo crude oil man po he indona wang hian za somvel tala pung thwai to ranga yani dollar za barrel chutling ngei to ranga yani German chancellor chuan Iran rama mullah regime Muslim pui thiam rowan rel na chu ato pathleng tran mek ani ati US chuan Iran missile in USS Abraham Lincoln an ka fu ti chu pha a Iran missile hian aum na hmun ron thleng lo ti thu US military chuan an soi Iran ramin dona wang hian US military mi pathum an thi to US bomber bitro chuan Iran ballistic missile siam chuana hmuna bom chak tak athak ngei nia hriat ani IRGC point aircraft carrier USS Abraham Lincoln ka chiat an tum thuan puang Iran missile in Israel ram beit same sabe na wanga thi mi pakwan ting to UAE apo mi pathum an thia mi som pakhat liam tuar anom bok Iran president chuan na sataka missile mangin an be chhunzawm zel tur thua soi Pakistan chuan Iran be na hian international local ani thule angai poimo thua soi Oman waukam tuipui oil tanker bomb som panga zinga India ram company ta atel Jerusalem khopuya ral khel darawai khatna tan ti ri kani Iran chuan dakar somni pali chungin mi somnga pasari an thi thule Tehran chung mun somruk beina tangin ani ati
North Korea chuan US Israel ten Iran raman beina hi dan bo chian na ni atibok Iran cabinet chuan khamini a tha hi chanlet lovin a lawang ati IRGC chuan US le Israel chunga hian thungrul na rong ber lan chhuatir turin anin tiam IRGC chuan missile mangin US Army base Tel Aviv beih ani thuan puang Israel chuan ami ti hna Iran missile in abeina mun puang lo turin thuwa chua Iran ram hun sang-sanga Supreme Leader Khamenei sunin mipuyan pungkhom Iran hian Dubai muna Jekyll Ali port akap Iran chuan US Kuwaita US naval base anbeina US sipai thi anom thuwa soi Israel chuan fighter jet zani mangin Iran ram chung hun sang-sang an ka fu tian soi hengba ka hian he thu kan bua sai lai thengpo hian thil thleng sang-sang om le man ngei rin ani source Hindustan Times huna kolvom Iran ram hian modern history a turama dawane lawa ram dangan do nun ber chu Persia ramani lai 18th century lai khan Nadir Shah Khan Afghanistan le India ram aron runa modern history kan en chuan kumsa khazakwa somsari pali atanga kumsa khazakwa somsari panga a Iraq nen ram ni chungchanga anin beya kumsa khazakwa somriat atanga kumsa khazakwa somriat pariata Iraq nena anin do po khan Iraq ina be miaw wangin anin dawani Nuclear weapons chungchanga Iran hian nuclear deal JCPOA assign thapa Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT a po an latela nuclear ral thwaman siami profile om theilo engponi se tuna Israel le US in an be chan hi chu an puan te kan ngai thana sa tonga soinon to lo meila Epstein file laka miri rukai herna ni ti po proof na omlo amai ro chu Venezuela crude oil US ina control tak extra heavy Orinoco Belt crude ani wanga ashal na turan shiat lo kha oil chikhat light to medium sour crude ne na polin oil tuipa ngaya achang thea hetiang light to medium sour crude oil hi Iran oil alo ni so US le Israel in Iran an be ma hian India Prime Minister Modi a chuan Israel atlo a hemin hu hian Iran chunga India in longcholna control Chabahar port lam chu Israel in an mang thei ta ngala chu mai ni lo India allies Afghanistan chuan Iran pui thei tura nuclear ral thuam nei Pakistan ram chu an lo do ve na sal hi a President Trump upon top turina fuimia lo ti post danga kan soi to kha Pakistan hian Iran ram atran ani Geopolitics clear to clearna Iran buaina hi kar khat chunga atop mai chuan South China Sea Japan hi indona bultan to le chema saberani arin omle ta hle mai US le an kalphung ro hi tuna hian US hi aphu saber le amazing lap tu ber ni ma se atak taka thila thlen main third party lal ache tir phota ama take ro lo thlop tu angin om khyau me ni Biden a hun lai khan US kha ama Hruaitu ber le phu saber ani china ma se Trump aron lu ta ka chuan Europe Hruaitu te hi thil han ti vel na na man ruwa amang ta photani he Venezuela rampei chu ama nge in azulu chua Iran betur hian Israel hi man ruwa bera third party angin amang le a chutiang chu han ngai to neu tai la chuan South China Sea chungchanga Japan hi phusaberatan avulti kan man thia mai narin om Trump hian ama ron nek ve tu China in khovel thune na superpower status aron chu ve tlat mai hi ti chiat atum na sakhop maya tuna hian ram himna ta na la om thei China kut zung te te chu a chok lok ani ber mai aram sum le pai economy le ram himna ta na nok re reng amatiama chin fel vek nuwa South China Sea China hi alaron be ngei don ni na lang China ne na anin ma chon hun tur hi final match ani don wangin Greenland Venezuela le Iran boina zong te hi US in mani sahimna rear guard alo duan lok vekani kan ti theang Pakistan le Afghanistan a thil khleng hi chu atak tak nge nia lem chan thiam takina anhan playvel ti hi sha thiam harani hi Trump ma sona dancha atumna konga kan boiri kan puiman lo chu ti chuan lam siam na play crazy ek po ang hle ni hi Pakistan le Afghanistan in beina hian thi le hliam soi tham an lom lo ni na langa thalera in chai kwal vel mai anang hle ni engpori se Iran boina hi thate tia top mai the chuan March thatopa Trump an China atlo huna akat ken tur chu shiak ani photanga China in alo nei ve chon chu rare at chau ani to dona chu Greenland wanga Trump an man ro dang ani to wangin China ta na hluwak to lo mai thebok zia hi Trump an aphuar hlom to dona ni ringot maya chu China tan pomzam mai a har hle dona ni chuti chunga tlom atum lo hle chuan Trump a hian drugs le online scam le South China Sea chungchang chuan lamin anor chhunzawm zel ngei bukin arin om
chutianga inep na aruka akal lai chu thlipui athokma a boruak a re thupang mai hi ninga lelama US le China anin rem theita ni hlo chuan tuna Russia le Ukraine boina kalmek po engtin tinemo azia thut mai thei ani